gicamunsi cyiza cyo kuri tariki ya 27 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Reka nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugubwa neza mu maherereye hose abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afrika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afrika. Mwese mukomeze kugubwa neza ndetse munagire umunsi mwiza. Abakomeje rero kwirinda ndetse no guhangana n'ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus muri gahunda yashyizweho, akaba rero ari gahunda ya guma mu rugo cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nizere ko mukomeje kugubwa neza ndetse munakomeje gukurikiza amabwiriza yose yashyizweho na guverinoma kugira ngo dukomeze kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Tujye kurebera hamwe amakuru arebana na Karegeya, akaba ari umufasha wa nyakwigendera Patrick Karegeya. Nyuma Karegeya akaba yifatiye ku gahanga Kayumba Nyamwasa aramwandagaza kubera gushaka kuburizamo umuhango wo kwibuka Patrick Karegeya. Byose rero bikaba byamaze kujya hanze. N'amakuru dukesha ikinyamakuru rushyashya.net, akaba rero aribo dukesha iyi nkuru kubirebana n'umufasha wa nyakwigendera Patrick Karegeya ndetse na Kayumba Nyamwasa. Uguhangana kwabo kurangirira hehe? Byari ku itariki rero ya 29 Gashyantare 2019 ubwo i Washington DC habaga umuhango wo kwibuka Patrick Karegeya, ariko Kayumba Nyamwasa akabuza uwo ari we wese muri RNC kubyitabira ndetse nawe ntiyagira ijambo avuga akoresheje rero Skype nk'uko asanzwe abikora. Ibi ngibi bikaba byarababaje cyane Karegeya ku buryo mu ijambo rye atabashije guhisha umujinya afitiye Kayumba Nyamwasa n'agatsiko ke muri rusange. Kuri iyo tariki ubwo bibukaga Karegeya, Gervais Condo niwe wenyine wabashije kujyayo, ariko nawe rero ajyayo ku giti cye. Hanyuma rero mu bucukumbuzi ikinyamakuru rushyashya.net cyakoze, akaba baraje kumenya ikibyihishe inyuma. Bavuga ko Kayumba Nyamwasa yumvaga uyu muhango uri bube umwanya mwiza rero kuri Karegeya wamwiyomoyeho wo kugaragaza ibinyoma n'amakosa ye muri RNC akoresheje cyane amarangamutima, ariko rero ntibyamubujije kugira ubutumwa agenera Kayumba Nyamwasa. Mu gusoza ijambo rye, Karegeya yavuze ko rero afite ubutumwa bubiri. Bumwe rero akaba ari ubutumwa bugenewe abana be, ubundi rero bukaba bugenewe RNC, ariko yavugaga umuntu ari we Kayumba Nyamwasa, ndetse ashaka no kugaragariza abana be uwo Kayumba Nyamwasa uwo ari we. Aho yagize ati rero muzafashe cyangwa se ati muzafate umuntu mu mugongo niba namwe rero mushaka ko babafata mu mugongo mu minsi iri imbere. Kuba rero ubuyobozi bwa RNC muri Amerika butitabiriye uyu muhango bigaragaza umurongo RNC igenderaho mu gihe kwibuka Karegeya byaduhuzaga. Umuntu ntiyaba ari inshuti yawe mu gihe adashobora kuvuga neza izina ryawe mu ruhame igihe udahari. Imbaraga z'umugabo uzibona uburyo yitwara mu byago. Njyewe ibyago wanteje nabinyuzemo ndabizi. Ndagira ngo rero nkumenyeshe ku mugaragaro ko watsinzwe. Abantu benshi bamaze kukuvaho cyangwa se ntibanakikwizera ntibanakwizera rero kuzazana impinduka wemeye, nk'uko ijambo rya Karegeya yakomeje kugenda abitangaza. Rero akaba yashaka kwereka abana be isura nyayo ya Kayumba Nyamwasa. Abenshi bibesha ko rero ari inshuti y'umuryango. Rushyashya rero ikaba yaraje no kumenya ko bitarangiriye aho, ahubwo Karegeya yafashe telefone ahamagara Kayumba Nyamwasa aramutuka aramwandagaza. Kayumba Nyamwasa rero akabiburira cyangwa se akabiburira ubusobanuro, aho yavuze ko rero azamusobanurira impamvu yashize umujinya, nk'uko tubikesha abaduhaye amakuru ava muri RNC. Akaba rero ari umutwe ushaka guhungabanya ndetse unibumbiyemo bamwe mu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ikigaragara rero ibyo Kayumba Nyamwasa yabashije kugeraho ni ukuburizamo ibitangazamakuru by'ibigarisha rero kuvuga kuri uwo muhango. Kuri uwo munsi kandi Kayumba Nyamwasa yavuze ko mu mwobo yihishamo avugana na Serge Ndayizeye kuri radio Rutwitsi itahuka. Kayumba Nyamwasa yivugiye kuri Kizito Mihigo, ibyo yivugiye kuri Kizito Mihigo si ukumutaka amugira umutagatifu ndetse na Mandela wa Afrika. Ibi ngibi rero byari bifite ubutumwa bukomeye. Ikindi kandi Kayumba Nyamwasa yashakaga kwerekana ko Karegeya ntacyo avuze muri RNC, dore ko rero yirirwa avuga ko umuvuyeho wese azima burundu. Ikindi kandi mu nama yakoresheje avuga ibi ngibi rero yatanze urugero rwa Rudatsindwa Theogene ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mwibutse ko Rudatsindwa Theogene nawe rero ari umwe mu bafatanyije na Kayumba Nyamwasa
bagafatanya na Patrick Karegeya ndetse rero n'uyu Rudasingwa kuba bashinga iri shyaka rya RNC rimaze igihe kitari gito ariko ryakomeje kugenda none ryumvikanamo imvururu ndetse no kutumvikana kuri bamwe mu bayobozi babo, bamwe bakaza kwiyomora kuri iri shyaka bagashinga andi mashyaka yabo, abandi bakaza kuguma muri RNC. Kuba rero Kayumba Nyamwasa yaragiye gutaka Kizito Mihigo atazi rero ku munsi umwe cyangwa se akaba atarazi ko umunsi umwe wo kwibuka Patrick Karegeya babanye bagakorana igisirikare kugeza bombi rero bafashe umugambi wo gukorera igihugu cya Uganda bakiri mu gisirikare cy'u Rwanda, ikindi kandi bakarinda bahunga bose rero bagashingira hamwe RNC muri Afurika y'Epfo, byerekana urwango rurenze ruri hagati ya Karegeya na Kayumba Nyamwasa. Kuva Karegeya yakwicwa hari amakuru yavuzwe ko yaba yaragambaniwe na Kayumba Nyamwasa. Karegeya rero wafatwaga umujyanama w'ikirenga muri RNC, nawe rero akaba yaraje kuyisezeramo ajyana na Jean Paul Turayishimiye ndetse na komite ya Canada, bashinja Kayumba rero Nyamwasa kugambanira Benjamin Rutabana muri iyi komite ya Canada. Ikindi kandi akaba yaramaze kwirukanwamo abantu barimo mushiki wa Ben Rutabana akaba yitwa Tabita Gwiza ndetse na mukuru we witwa Rwaniye Simeon n'uwahoze ari umubizi wa RNC muri Canada witwa Jean Paul Ntagara. Abo bose bakaba baramaze kwirukanwa muri RNC ya Kayumba Nyamwasa. Ubu ngubu rero ikaba isigayemo mbarwa, harimo rero abagabo bagiye batandukanye barimo nka Nayigiziki, akaba rero ari umuhuza bikorwa mukuru w'uyu mutwe wa RNC, hakaza Kayumba Nyamwasa, abo baserije ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bakiri muri RNC. Bigaragara ko rero gucikamo ibice kwa RNC ari ikintu gikomeye cyane kandi binagaragaza ko gucikamo ibice k'uyu mutwe ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ari ugucika imbaraga ndetse no kugwa hasi ku birebana n'uyu mutwe, kuko bigaragara ko imbaraga zayo, ibikorwa byabo ndetse n'ibindi byinshi batandukanye mu byo bageragezaga gukora byaba rero byaranze kubahira, bikagaragaza ko rero nta bushake ndetse bikanagaragaza kandi ko nta mbaraga uyu mutwe wa RNC ufite ndetse n'ubushobozi bwo kuba wahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Benshi rero mu bakorera muri RNC harimo abibumbiye mu gihugu cya Uganda, kuko leta y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda ibigaragariza Uganda, ikavuga ko rero yabafasha kugira ngo n'abari muri Uganda bose babashe kuba bahagarikwa. Ikindi kandi hari abandi rero bakorera hanze y'igihugu, cyane cyane rero ababa muri Afurika y'Epfo, hakaba abandi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni amahuriro menshi agizwe n'icyitwa P5, akaba rero ari impuzamashyaka irimo amashyaka agiye atandukanye. Akaba rero harimo amashyaka nka FDI Inkingi, akaza PDP Imanzi, akaza rero RNC, akaza n'andi mashyaka menshi agiye atandukanye akorera rero hanze y'igihugu ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Urabizi ko Victoire Ingabire yari umwe mu babarizwa muri FDI Inkingi, ubu ngubu rero akaba yaramaze gushinga ishyaka rye SDF Umurinzi, akaba rero ari namwe mu mashyaka akaba ari ishyaka nawe yamaze gushinga ubwe ku giti cye, ndetse akaba ari n'ishyaka rikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ku birebana n'uyu nguyu ari we Victoire Ingabire. Benshi rero bagiye bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bagiye batsindwa ku buryo bukomeye cyane. Ngira ngo rero urabizi byagiye biba ku basirikare ba RNC babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi n'ubundi bakiri muri Kongo bagishaka guhungabanya umutekano, barimo imitwe yitwaje intwaro, harimo nk'umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye, harimo nk'umutwe wa FLN. Imitwe yose rero ikaba yaragiye itsindwa, ariko cyane cyane biciye mu bitero simusiga byagiye bigabwa n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'icyo gihugu, ariko nanone bikaba inyungu kuri ibyo bihugu birwanwa n'iyo mitwe ikorera ku butaka bw'icyo gihugu, ariko cyane cyane nanone harimo igihugu cy'u Rwanda. Reka rero dukomeze twitege byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo urugamba rurarangira, urugamba rugomba gukomeza kurwanwa, ikindi kandi bikazarangira urugamba ndetse rero n'abarwana urugamba tumenye uwegukanye intsinzi, ariko bisa naho imitwe yitwaje intwaro gutsindwa kwayo kwamaze kwigaragaza mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye byo kurwana n'iyi mitwe yose, yaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Mu nama yashize iheruka kuba ihuza abakuru b'ibihugu bagera kuri 4, inama yabereye Gatuna
cyangwa se Katuna ku ruhande rw'igihugu cy'u Uganda. Akaba ari inama yahuriyemo abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu cya Uganda, hakaza Juan Felix Chilumbo perezida w'igihugu cya Congo, ndetse rero hakaza na perezida w'igihugu cya Angola. Abo bose akaba ari bamwe mu bahuriye muri iyo nama barebera hamwe uburyo rero igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda byakongera bikunga ubumwe, ariko Uganda ikaba yarasabwe kugira ngo abakorera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ku butaka bwabo, ibikorwa birebana no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ibe yabatangaza kandi inabahagarike gukorera ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Reka rero mbashimire, umunsi mwiza, mukomeze kwirinda, mukomeze kuguma mu rugo zanyu kugira ngo rero mukomeze guhangana n'icyorezo cya coronavirus, ikindi kandi mukomeze kugubwa neza. Hanyuma rero abafite icyo mufite mutange ku batagifite, ndetse n'abandi mukomeze gufashanya muri gahunda nyinshi zigiye zitandukanye. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese. Amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.